I Nairobi mu murwa mukuru wa Kenya habaye imyigaragambyo y'abaturage badashyigikiye izamuka ry'umusoro ukabije. Barigaragambya bavuga ngo turananiwe. Abashinzwe umutekano barimo n'abitwaje intwaro ziremereye bari aho byabereye, barashe ibyuka biryana mu maso batatanya abigaragambyaga. Batatu muri aba baturage batangaza ko bifuzaga gushyira ijwi ryabo hamwe kugira ngo ryumvikanishe ko izamuka ry'umusoro ribangamye, batawe muri yombi. Kenya ni igihugu cyumvikana nk'igitekanye mu rwego rw'ubukungu, ariko abaturage bugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima bwaho buhenze. Ibi bituma bumva cyangwa se babona ko ahubwo bigenda biba bibi kurushaho bitewe n'umusoro. Mu gihe abaturage binubira ibi, leta yo yumvikanisha ko ikeneye gukusanya amafaranga agera kuri miliyari 347 z'amashiringi. Ifaranga rikoreshwayo ni ukuvuga byibuze miliyari 2 na miliyoni 700 z'amadolari y'Amerika. Kugira ngo wumve neza ingano y'aya mafaranga, angana na 1.9% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Leta isobanura ko iki cyemezo cyo kuzamura umusoro ari ngombwa kuko yifuza kugabanya kwishingikiriza inguzanyo zo hanze. Amakuru y'iyi myigaragambyo yiswe twigarurire inteko nshingamategeko yakwirakwijwe kuri interineti. Ubwo hari nyuma y'uko umwe mu mpirimbanyi zayiteguye ashyize hanze ubutumwa bw'umwe mu badepite wasabaga abantu kubatera inkunga bakohererezanya ubutumwa kuri telefoni zigendanwa barwanya umushinga w'itegeko rishya rizamura ibiciro. Mu ngingo y'iryo tegeko harimo imwe yo kuzamura umusoro ku modoka ukagera ku kigero cya 2.5% by'agaciro k'imodoka no gusubizaho umusoro ku mugati. Mu gihe no mu nteko ishinga amategeko hagaragara ugushyamirana gutewe n'iki kibazo cy'umusoro, Perezida wa Kenya William Ruto yatumije inama yo gukangurira abadepite gushyigikira uyu mushinga w'itegeko, mu gihe uyu munsi ku mugoroba hateganijwe ikiganiro mpaka kuri iki kibazo. Biteganijwe ko inteko ishinga amategeko izemeza inyandiko ya nyuma y'uyu mushinga bitarenze itariki ya 30 y'uku kwezi kwa gatandatu. Tem Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.